birambo y'izindi uwangabinka we uzongera ungabire wambaye inka y'ineza mwitura indi yayiragira cyane mu rwuri rw'iwacu utoshye urugo uwangabinka we mbega umurangamirwa urihe mbega rwagiriza bigarama rwangarambi ndaririmba umugabo akarugamba warwa ntarindwa Nyakubahwa Chairman turamukundaga Betty wumvishe umuntu wagiye mu ndege aturutse muri Bugeshi kuri Hehu ibyo byose tubikesha Chairman uturangaje imbere. Nyakubahwa Chairman tubafite ndambungenge tubafite ndandambara tubafite ndandugunda. Nyakubahwa Chairman muri uyu mwanya tugiye gukomeza gahunda yacu. Uyu munsi ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'abakandida depite baje kwifatanya natwe kuri uyu munsi. Uyu munsi ni ibyishimo, Betty turi kumwe n'abakandida depite. Yego. Twagiraga ngo muri uyu mwanya dusabe abakandida depite aho bari begera imbere, nibegera imbere abanyamuryango namwe muze kumfasha. Dusuze abakandida depite n'amabendera yacu hejuru n'amashyi n'impundu. Na morali tubakirane morali abakandida depite kuri uyu munsi. Abakandida depite ni beza cyane murabivuze neza. Barasa neza. Barasobanutse kandi barashoboye. Nta wabaveba bafite isoko bavomamo. Bafite Nyakubahwa Chairman uturangaje imbere akaba intore zirusha intambwe. Badepite mukomeze mutambuke ikaze. Betty ni byiza gusa uyu munsi ntabwo wakumva uburyo nishimye. Uyu munsi ni umunezero kuri iki kibuga. Iki kibuga abanyamuryango turishimye, abanyamuryango barakeye. Banyamuryango Nyakubahwa Chairman niwe ndawundi. Abo ku musozi hejuru Nyakubahwa Chairman niwe. Murakoze cyane. Twese hamwe dufatanye. Nyakubahwa Chairman oye! Kandi urashoboye. Ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe ndawundi. Badepite dukomeje kubahereza ikaze bakandida depite. Mukomeze mutambuke. Mwiyereke intore z'umuryango. Intore z'umuryango turabishimiye. Dutewe ishema no kuba tubafite. Kandi nanone turabizi neza ko mushoboye kandi mushobotse. Mukomeze mutambuke kugira ngo dukomeze twishime. Uyu munsi turishima cyane Betty ni byishimo gusa. Uyu munsi ni umunezero. Wabonye ukuntu abanyamuryango bishimye ariko ku maso habo harabigaragaza. Iyo babonye Nyakubahwa Chairman bumva banezerewe bakajya mu bicu. Ariko se ubundi babuzwa n'iki guterwa ishema urebye ibyo tumaze kugeraho kw'ibikorwa byivugira? Waba uyobowe na Nyakubahwa Chairman ukagira ubwoba? Habe na buto ni intore izirusha intambwe. Munyarwanda yabivuze neza aravuga ngo nutora neza uzayoborwa neza. Gahunda rendezvous ni tariki zingahe? 15. Nyakubahwa Chairman banyamuryango ba FPR Inkotanyi tugeze mu mwanya mwiza wo kubereka abakandida depite tuzatora ku wa 15 Nyakanga. N'abakandida depite 80 b'umuryango wacu hamwe n'indi mitwe ya politike ituri inyuma ariyo PDC, PPC, PSP, PCR na UDPR. Bakandida depite twagiraga ngo tubasabe musuhuza abanyamuryango nabo babereke ibyishimo babafitiye. Ntore z'umuryango mwakirane abakandida depite na morali nyinshi. Amabendera
hejuru cyane. Niwe kandi urashoboye ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe nta wundi dushaka nk'abanyamuryango. Nta wundi. Bakandida depite murakoze cyane, mwasubira mu byicaro byanyu. Nyakubahwa chairman, banyamuryango ba FPR Inkotanyi, inshuti z'umuryango, aba bakandida depite nibo tuzatuma ibyo dukeneye byose, kandi baratwemereye bazajya badutumikira nk'uko byanakomeje gukorwa mu myaka 30 ishize. Uhereye ubu abakandida depite bemerewe gutangira kwiyamamaza mu turere twose tw'igihugu. Betty, abakandida depite icyo wawifuriza niki? Intore z'umuryango ziteraniye muri iki kibuga, bakandida depite zibifurije amahirwe masa. Munyemerere muzamure amabendera tubereke ko tubifurije amahirwe masa. Abadepite nabo murabakundaga? Nibyo. Bakandida depite banyamuryango ba FPR Inkotanyi, muzibuke igihango mufitanye n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Nokuri. Muzahagarire umuryango neza kandi imvugo izabingiro, kuko byose mufite intore zirusha intambwe ibagaragiye, mufite ndambungenge, mufite ndandugunda. Gukunda igihugu ni ihame. Tora Paul Kagame ijana. Ibyo nta wishidikanya ko tuzatoranya ku chairman 100%. Nibyo rwose. Nyakubahwa chairman, uyu munsi ni ibyishimo gusa. Mutureba turishimye kandi turanezerewe. Turabashimira cyane ko mwaduhitiyemo inshuti y'urubyiruko. Inshuti y'urubyiruko niyo mwaduhitiyemo kuko afite ubuhamya bukomeye. Yavukiye mu gihugu cyiza, nyuma y'imyaka 30 nawe afite byinshi yabonye. Ni inararibonye, araduhagarariye nk'urubyiruko. Urubyiruko natwe turamukundaga. Nyakubahwa chairman, mwaduhitiyemo neza, utuma twishima. Utuma twishima, izina ni ryo muntu koko. Utuma twishima, natwe urubyiruko adutera kwishima. Twagiraga ngo muri uyu mwanya rero turarike utuma twishima yegere hafi, atugezeho ibigwi by'umukandida wacu, atubwire neza ibyiza tumaze kugeraho nk'abanyamuryango. Murakoze cyane nyakubahwa chairman. Murakoze. FPR oye! FPR oye! Paul Kagame oye! Kandi urashoboye, ntituzagutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe ndawundi. Banyamuryango ba Rubavu, Rutsiro, Nyabihu, twese dutewe ishema no kwakira chairman wacu, umukandida wacu mu matora nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sibyo? Niwe ndawundi. Nyakubahwa chairman, ubwo duheruka kuza kwamamaza umuryango no kwamamaza chairman wacu muri 2017, abanyarubavu baduhaye impano y'indirimbo yitwa Ndandambara. Ndandambara yantera ubwoba, ndandambara yantera ubwoba, yarinze Kagame izandinda, ndandambara yantera ubwoba. Nyakubahwa chairman, Ndandambara yabaye indirimbo ariko yabaye n'igitekerezo. Abaturage bo mu murenge wa Busasamana
Bugeshi, Cyanzarwe batuye ku mupaka. Muri iyi myaka myinshi ishize inyuma y'umupaka bihora biturika, ndetse nk'abanyarwanda bari bazi amateka y'ibiturika bagizemo n'akoba, ariko nyakubahwa Chairman mwabatumyeho murababwira ngo nimukore imirimo yanyu, mukore ubuhinzi bwanyu, mwohereza abana ku mashuri, nda muntu n'umwe watinyuka umutekano w'abanyarwanda. Chairman wacu oye! Kandi arashoboye, ntituzamuterera. Nyuma y'ibyo tumaze kugira umutekano usesuye, ibikorwa by'iterambere mu karere ka Rubavu, mu turere twose Rutsiro na Nyabihu byarakomeje. Ubu ngubu mu mujyi wa Rubavu imihanda imeze neza, harakeye, ndetse dufite n'isoko ryambukiranya imipaka, babandi iyo biturika byoroheje baza no guhahira iwacu. Iyo urebye ibintu byinshi twubatse, nta bwoba, nda mbungenge, nda ndugunda, ubona yuko umutekano ariwo shingiro ry'ibintu byose. Nyakubahwa Chairman, abanyarubavu bantumye kugira ngo mbashimire by'umwihariko. Ubwo umugezi wa Sebeya watezaga ibiza hano, hanyuma bakabura abantu, bakabura ibintu ndetse bakanasenyerwa, nyakubahwa Chairman mwarabatabaye, ndetse ibikomeye mwabatabariye kuri iki kibuga. Urubyiruko rwa Rubavu rwambwiye ngo babonye ubatabaye wiyiziye, bibuka yuko hari ahandi bajya babona bagira ibibazo, bakagira ibiza nk'ibyacu, bakareba perezida wabo we yirira za burusheti Buruseli. Ngo nyakubahwa Chairman, mwebwe mwabasanze ku iki kibuga nta buzima bafite, bameze nabi, none uyu munsi bishimiye kwakira nyakubahwa Chairman, bishimye, bafite ubuzima, batuje, bameze neza. Chairman turamukundaga, abo hejuru Chairman turamukundaga. Chairman twaguhisemo batureba, u Rwanda mu by'ukuri rutubana ubuki, twarabiyamye, ntabwo bagomba kuvuga ngo iki, ntabwo bashaka kuvuga ngo iki, ngo iki. Nyakubahwa Chairman, abanyarubavu, abanyarutsiro na Nyabihu bifuza kumva ubutumwa mwabageneye uyu munsi, kandi nanjye nk'abanyarubavu bose turagukundaga nyakubahwa Chairman.